ede eba Ghana wahala dwumadie yi eso muni aba ekuye sikapa na motimini ma munim se bejumadie se ida na je se ensem no ye baba be pensem ya domu asuko na yede eba ababe so montinsa no de wo pani do so puo pan dia wo petu akwakoton dia ma hwefo adofo ne wo mo maka dia aha na wubenya ne kesie ankasa ana nkrofo efa videos ekokoto wo mo platform so too much de nsem no yedomu esuko na nsem bi ekoso ewo Ghana ha say divorce bi obi beka say had just bless na nyo no a mo beka ya Angel Group of Company penyimpa woda ano Dr. Kwaku Otin ne yire ne fourth wife Ekua GMB Sally Amakoa said the amonim no orene Ghana most beautiful. That was in 2011 abaya no ne ho asem na meka ne allegation efa ne divorce na wo divorce ni kunu no ebebeto edwa ni nyina ne fare by every ye ni aba efia Schwarzenegger wono ena de sa ensem we ebebeto edwa se abaya no wo ne nkrofo bi no modo 3 sums ne 4 sums nyina ede eka ho ema nkrofo bi di ebebe piepie mu ama echire krampo abaya no krampo ne ho ekokoka edwam ensem we eba ye no Ekua GMB ni nua bema eba bonten wo bekasa ye wono nso ebebe kire na adwen edefansem no ma ye hu se ense no se de akon enye saa na etie Dr. Kwaku Otin allegations efia Schwarzenegger de basan wa bro na yire na sum ede na yi ne snap amano ebusa na ensem bi sa mpasa wa chiti won so na yi nyina enye no kra na abaya no wo kan ede agu na ni maso all because of sake no ede free Angel TV na abaya Ekua GMB ntimi anka bi anfa amano na nunti ena masas ensem we nyina ekoso afa kwapo na ebi di betu just say Ekua ni mom ena wono epe divorce no ede every one na susu no ni nyina mu no papa yi wo ma bonten emeka sai Ekua ye mu susu wono susu enka ehwe na na Ghana for the still and some no ya tia nya ba fresher ya sunda form de bebe bia ye de baba betu edwa ene dey abaya no amagana fo nyina ebose chese asa atadwo o matede ne obi anka obi abre hosem de nke yemfa mo chire na so wo mu ebochire all because of say abaya no confirm bibi ama ye hunu say aware no yampa akasa ebia wo mo besensan pe na ene obi apati ni ways na ebusia ansa na ensa no bekwa awie no obehu de nti ameka sa ensem weyi ebusia form ye nia Zandi Kamom na worry on the 14th of May and amasa ensem we nyina abana mama yembo rasa ensem no emu ye nia Ekua GMB rumors na ekoso efo woni Dr. Kwaku Otin divorce no ena dey ensem bia ba beto edwa kire se yampa divorce no ekoso no na akamriti awa bia ka se referee wo ba blow ne whistle na eno anu no wo bia pake ne nyoma na ba bia odiniti ebefa de na wo bia ediniti afa Zandi Kamom aware that was on the 14th of May and this and so we nyina eba said King Kaninja Angel TV sports presenter enunti na was Angel TV impenifoni bi etu anamon ekọ ayufishano ase ekokọ ta abrantie no achi ware akwantu awọ konu emu eno ema chese Dr. Kwaku Otin na wọrọ ntimi ntu ne to so enko enti ne yire and the fourth wife Ekua GMB wono eni nipa otutu anamo ekokopie mu ewo ayufishiano ase ten se wo ko akwa boa wo mo edi wo machi ama chese aware no efe eso ede ama wo mo na wo aware yi akwa na wie enkofo etwa emfonyi yenkwa sha abaya yi na ne ring finger yi kawa enje ebusia se oba aware na wo be pia ko baabi na wa amfa kawa na se engagement ring na wedding ring ye de ahye no se enhye no na wo de apia den na wo kire se wo da hokwa ana se wo kire se waware abusuafo eno na chese Ghana fo hu ye no mu se
na chese rumors a ekoso na yampa abaya no clear the air amagana for nyina hu yes action speaks louder than words. Action, it speaks louder than words. Abaya no ne ye ni sunu ne banya woda na die no amagana for nyina hunu se ampa aware no rumors no anase aware jaye no ekoso ano no abaya no etwa emfonyi no ne ring finger de na chese kawa de ebi enhye ehonum ebi emu ba bia ye ne ye nsanifa ye dididie de onum se ma de omutimi de kawa hyehye ba bia na so ehonum na ne hu se wode kawa life one bi ahye ehonum ba bia ye ware no wokogina all tanim eka for better for worse owomo esumo enkwamo sikamo wohiamo medo wani no ma na du sa bia hodi atimu se jam wodo no wo mu twuma ba kase ase entida nanso so no saka wana ye de hye no enhye no saka wano enhye no ebiem no na Ghana fo hu ne se na chese sali ensemo a ekoso efa ne divorce no nokure na chese anka Zandi Kamel woni kinka ninja anko awari hie yi anasem wo manfo wo ma ware yi anhwehwe so ama Ghana fo akua sali akua makoa wankwankopie mu ewo ho ebia na nka enya de se nka Ghana fo ebehu de bi ho ne se abaya no wajai ni kunu ana wapake ni nyoma efri ni kunu fie na eno ano no obi hu de ekọ so anase obi ntise na ekọ so da ben anase se na efonyi wei eba abonten ana chese abaya no eni aje wode ne pictures ato ho no ma chese wo congratulate Zandi Kamel ene wo mo no mo congratulations no chese o ye proud of mo no ena sa ne videos na ne pictures no ebebegu abontina Ghana forces so mo na ne abayi wo ye memetwa mo wo ena aden na chese wo ankasa no ensem na ekoso na ye no kure na oba fefefe de enti ena ma wudi sa ba ma bi sei achie edenti ena ma wudi sa ba ma bi sei achie na chese wa no lisika bi ena na wo pe anase mi bibi na wo pe no nti na wudi sa adwuma no na ena chese Ghana fo atwa ede abo abaya ni ye pa na yenua mercy ede wode eba ye osi so my dear, you are trying to tell Ghanaians indirectly that you are not getting married to Dr. Kwaku Otin anymore. You rather want a divorce. So does it mean you are having an affair with other people? That's the reason why you want to part ways with this business mugu. One also so idea and no see and indirectly o ka kire Ghana for say waja ware won kasa nanso so no wo ye den wo ma Ghana for ehunu say aware no waja ya enesa when you ka wa to won kwade na che say waja aware na enesa na den na wo ya sa edenti enema say wo ye sa de na che say so boy eba bontan ye de ball no na che say no kre say wo ma me kasa de na che say so bo no say woni nkofo have 3 sums 4 sums ma trigonometric crani di ebebe pie mu a ekua fiashos nega ne hu afa no na che say ye beja tum say eyampa say wo twempena ewa aware no achi enunti na ama wo wudi sa adwuma no ye na bi nso ade awode eba ye o say, oh my dear, if you are doing that then it is not good at all. This man, I thought you said is a good person you said it on a station that he is kind-hearted and so on. You always choose him because young guys that you've dated, they only come for your money and that's all. So why are you doing all this? And also so edia what they ever no yemia ebin so edia what they ever was say this is really pathetic. How can you leave your ring at home? This is showing clearly that you guys have divorced. And also so edia what they ever not so who say abaya no nene ye esu ebanya woda na die ewa bonten enyoma oye no nyina ede di pefe Ghana fo ehunu se aware no wonoa na ejai na se wonoa na ejai de na chese so boy de bo no oje atum
say eye no kore se wa chiti e woni kunu so ana se wonji emfa entum eno ene ade akwakoye Ghana fo binom esu ana se wo mkoda na wo mu ebusa se abaya fefefefe na tese wudi papa yechi because of ejapade a wo pe enyanti ena wudi na chi eware no ewo emma edema no se de obenya bibi de afiri ho because enya de se wudi divorce na ye ka se ye sumu a ye besumu ketwa yes and usum abrewa wasum na bebe obakwa hwe de wondwene ho na susu we de sa esum we de ye sum wa bebe obakwa da de ye dwene ho because enkwada wom enti ye sum wa ye sum ikasie mu enye nketua mu ena nipa susu obesum wo no susu no wono susu a tese wo ye business mu na tese eye ni sikanti ena wukodi na chie se de be ya eye awanija ye eba wobetimi anya eye emfasodie ede afrimu ebinom nso kase debi ebia na ntawanta bi ena ekoso eye bibia ekoso ayinu no enti obi ntimi ngina bonten enka de ye hunu eye surface no enka se ni ya conclude enti eba ne sa enye ebi kwa wokọ eye Zandikama wedding wona kinkanija wo ma yufishi ase okoko piem wo na ne ka wa wojan wo fie no eya awre fie ana se wo magana fo wo boye nka yese aware no wajaya enesa se ena wo hu ensem yi esi efa for wadwenche ebra e wo tuma gh comment section ebiem share video no for mo abusuafo e all the social media platform. Follow your way Instagram page at @tumagh_. Na yemi ado no so said e be nya upload the video be wetimi enya notification aha ena di dwumadi no ebesi that's na ye besa na share.